Anybody mu pa osofu Kumchacha. Da ube mu se me friend to me bia na da na osofu Kumchacha me wani bidum. Me hu se wo hwe manim kura me sole yen hyeda nche. Na ma be wura me studio ha. Baye na nsani no. Video bi cover viral. Mo kan se viral se eko trende eko. Eye sojani a wo emfie aduonum ye no a yebeka se 22 years wakohia 7 nkwanhia wuo ewo Ashaiman ade ba ko ma se wifuo leaders onso so nkwase asem so munyachi wi leader na gato leader na mo chena ba bia nipa bonifo we hye bia no onbe lead mo akyere mama kwache se nkrofo awudifuo enipa bonifo oman bofo no aba. For me, that's it. A jebo, a janya bitu. Na yakase a hini a jahini atu in aboa. Na say a asema mood to pa. Ya mi bra penny kumchacha. Kum baby will be a michiao, refundini. Na se kum so kabi wum. Because kum party, a yen and I called kum the party na ya de ya tanachi akasa is that time say Christopher say soro ne kasa na ya ma oman no ebe ye dia ya mfa nkomo bia biem na Ghana yim say mo ay de be kum so ba ya de onfa book ne bebu o de nyansa ifie nyansa e ne bebu oman no na ya koye ne be ba to tie soja fo hye ya na kum dia beto abonte se Wi smoker present me na make weather the wi only Kumchacha know where the wi smoker present is. Only my senior brother know where the wi smoker present is, because the wi smoker present who that Ashaiman Kumchacha know them. Enti kum e de ko one okwenta me bi say say you betime nyankofo de chese ekochi wi smokers present kum rapani na so okay they no so say we present and then we present nya ko on the street no ya kwa chile weti ba chile so tia shama yo ana abi no wo no so present wo nti orabo asebu ya promajo so ame je wa mentia se ti me ba wa tie video no na wo the reaction am so the reaction ato so na you say we for almost more information pa we for betima with details information, because you see ghetto is a ghetto and then yen go hu so nyame so ni we ghetto boy sin na me slow to an mountain na kwa Ashaiman na fa nyame asem komo mo so nyame mi hian me wa blekuma agape William Street intimi hian me number 0543419160 frame so nyame na aduma na we aduma pa, because you will say we get to force Kumchacha mom who abia. Kumchacha say we get to president ni hunya obeti machire mom yan hwe video. Anybody mu pa osofu Kumchacha. Da ube mu se me friend to me bia na da na osofu Kumchacha me wani bidum. Me hu se wo hwe manim kura me sole yen hyeda nche. Na ma be wura me studio ha. Baye na nsani no. Video bi cover viral. Mo kan se viral se eko trende eko eye sojani a wo emfie aduonum ye no a yebeka se 22 years wakohia 7 nkwanhia wuo ewo Ashaiman na eyade bi a ha adwen me hwe video no na me hwe sade guy ne tie na me wra ho ebi se abrante no hwe nanum kura tumu se oyo obi a odwo obi a obebu ade na wakohia sen kwanhia we no awre ho na ye nyina yen condemn woni bi ede mra be hye yensem na obi ede hye a wako school papa bi awie na wakonye adwuma bi aye a wode be feedi ne maame ne papa ne nabusua na nipa bi tumi de mra hye wonsam
ni agye nipa ne nkwa afri ne nsam ya hwa menkai Ghana fo yaw ya hwe Major Mahama ade atu Major Mahama sabe young guy sabe wako ni suku papa na wako hye soja adwumam na wanya ni post papa setam kura no na wokuta post pa I think say na ni post no wosoro pa na kuroi afuoi kuro no your friends saying denchla oboase aseden na denchla boasefo etumi stone ni no etumi toto bo Major Mahama what just Stephen kuro wo Bible ne bo kura ne swa sa Stephen de abo pen ya di stone ni no na yekun no by John Mahama and Major Mahama rider Major Mahama de won di en ebo won di brodua won di aba won di akutuo won di bibia bi ene jinjama brantie ekun Major Mahama ya Ghana fo edi yaw ema yawdie no kora emfiri yemu sojania wakotirani a Ghana aban agena toma okoye nadwuma na nipa bonifuo a moti wo mamu a mo pese wo man no ekoso na Major Mahama na mo agene nkwa ya amene sabe na yile ne ma sabe onwa ye mobo ama ne maame ne nabusua ye mobo ama ya we emfiri Ghana fo tirimu da na ya da sole enane na nse ya na Ashaiman na sojani young guy 22 years ni age ni kureso na urade ga dom watumi akosoja apase na nipa dasani atumi de mra ahye nsam akusojani we ya hwe yan condemn sene ya mane ma tan we yan condemn ya wone ma bi o wa airtime hwata bia Ghana ha ene nkra ha ya wo kurom yenu bi o mamo a da bia I say on gemena edin a ya bonu stadium koyie ade ba ko ma say we for leaders on so nkwase asem so munyachi we leader na gato leader na mo chena ba bia ni pa bonu fo we hye bia no on be lead mo akere mama kwache se nkrofo awudifuo enipa bonifuo on my bofo no aba wazo ko hu adwuru Kumchacha na eka nyame na meka wo si we ghetto boys so nya o metima review secret me so metwen ho na yasam akom eka na ye no kore say we ghetto fo metima kire ba bia sa ni pe kunkum nkrofo yi omo onyame chira onya okese me da se background